Mubanga depuis 1972. Kiwinji mufuka mena muchile chi tumaji kwanza mukwa mabato. Nja. Amajinga aditung. Tubalkai to na tu ya santé publique. Bo budimi wala nsala idi muditunga mu bade bambira bantu na tunu heshe byakudi ko kwena muntu aya wa mayina bantu byakudi to tegela tusaka bantu kudeza ya mudimu du hatula byakudi kundibu hatula bubanji ke kwambira bantu na tulu kunwenza. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Kutoka kushimini lelo tutakula malwa tulasa ani malongesha kaji nyuma kijela mukulumpa mulongesha munena mukulumpa wetwa jina ngani Professeur Mukendi Mpinga. Professeur Mukendi Mpinga tujikwei tudi ku Chilengi chibobu bamba kala ni Chilengi chabudiki misanyi chalelo chabudiki bantu mpindi chabudiki ni université ujenze chini udi mumvishe mwabengwe bwalo ngadi mwana emission yebe mikowabu wamba bila bantu ni kwetuka kujimini mema mwana bukolebu mumanye bwa kwetuka kujimini nanko hadi monseigneur Lukumwena Stanislas évêque émérite wa ku kole mu créer université ku Chilengi kadika mu créer mu esprit wa ni mwende yeye to wambani mbo ku récupérer vide uvumbula matadi kai mwenze to mu créer université mu ma sous région 11 minyigedina ni centre universitaire 2 centre universitaire 2 district 11 ma ville 11
mikala ni centre universitaire lelo yi kadi université autonome district de Achileng di foko di badi kadi ni centre universitaire to kiye kulo kwamba ni kadi badi wikela mbula matadi ya komble vidao kuyeka lomba ku ministère bwane ba créer université bobu kumwambile ne bumutu tufuma ku di créer ma institut supérieur makwabo bidi wikela no wanji ku démarrer wanji ku banga mbula matadi na kulonda hanyim kumwezela autorisation de fonctionnement hadi uye konsulula université kuneko mvo émission yeba yani kwetoka kujiminyi ki même malgré midimo indi na ikumbushimai meme ni kwetoka kujiminyi washa mvije kuneko mwewe twasakijila mukolompa moni washa jano professeur wa kuchilengenya eshudi mya bwa ujulongesha ndi mulonga shikumbushimai mbula matadi du mfuta mu système de mbujimai miba musomba muvobu basomba ba joueur munteka directeur général mu ISPTK mu udulongela mu derrière le rectorat de l'université de Mbujimai mu bodina mom kadindi ni chargé enseignement mu chikama ya bunyi ni chargé enseignement mu UOM mu cancel ya bunyi ashaka binda ni ko kabinda myabion so indi anunyi kadimpini ngikala anunya nangu nchinyo kuchilenya ndiko nuchoka nyaka muntu mkolo même chini muntu mkolo to même ni mwana mteto kajina jina ja université wa udi monseigneur usokwenza jina kai monseigneur mwenza balo sidi mwe chisunchi sato mbadi ndonga chambe na 3e graduat ba finaliste ba graduat ba premier cycle badi mwabe chini mwe chisunchi sato ndingi ya kulonga sha kuhingana ku Mbujimai nanko midimo ya bunyi ndinga mbambulishe monseigneur menu dujinga ne ngikala kabidi mweza budi sudienda kuneko bwa matukwadi kai kuneko to kadi di sudienda kuneko ndi mweza budi hankacha na story tunendeo ni monseigneur bwa ntanga kana ntweko yendo ngashako kwa banu bwa amundi ngenda ngeze miko myabamu mbezela no hapo mujichini chini agronomie tudini science agronomique tudini faculté wa science agronomique mtu ambi tudini faculté wa psychologie et sciences de l'éducation tudini faculté wa droit isatwei ikadi miunzulula wa psychologie ni sciences de l'éducation tufubanji kubangela ku sciences de l'éducation psychologie du banga mu novembre hadi kalasa kahingana mu novembre de décembre mu psychologie du banga bienze bien subibiti nanko chirimu kumpala turimo konsulula santé publique boal musoku badi monzulula ma filière à étude bilon de chila problème idinai société kimbi ntibi ya konsulula hato ni boal badi bonzulula to we muso konsulula faculté na chwa science économique mbo hadi bajije bezishi contexte wa environnement wetu kakuina ma institution organisation ya gestion ya kulobu kwenza to na badi gestion kumbujima yabu mu établissement ni bidisa to na baje kukala ba batombulisha tukali ma entreprise makwa mais en attendant nous occupons bimba fuka nanku hato anjiku hato ambaka fika kuinako tudi twanji kulongolola tulasa tudi tu répondre tudi tu andamuna kumajinga a société amajinga aditung tibolokai twana tu yukubu ya santé publique bwa budimi walon sala idi muti tunge mu bade bambira bantu na tunu heshebe yakudi ko kwena muntu wa mayina bantu yakudi to tegela tusaka bantu kudeza ya mudimu du hatula byakudi kundibu hatula bubanji ke kumambira bantu na tulu kunwenzele to agronomie mwino ukani balongi ba mu agronomie mu première ndini batano basambombo mu deuxième mudi basatu wali bafo bana aishi mchala umwa mutengunuka nanku bashala basatu mu troisième mutu mu premier grade ke mutu dini balonyi batukuma ko miyabiti ni ndam nanku mu deuxième grade badi batano deuxième grade d'ingénieur pinyama benu longesha hen tudi tu anji bambanga ni kwasa wetu mwabodi mbula materi mutu hesha tudi twanji kulonga mu SIDEP bâtiment ya SIDEP mwabutu dio tudi mu bâtiment ya SIDEP bomu di SIDEP ba mu réduire ku mbula matadi kuma activité ya ma séminaire en formation continue ki boalu kai
bâtiment il est disponible et donc nous mettons ça à contribution et j'en profite pour remercier très sincèrement notre frère le responsable du SIDEP Nestor Kabon Chepel. C'est un monsieur merveilleux pour la cité. Toi sekijila bana betu masomo tulondo tuji mu Chilenge wa université dinagendo université de Chilenge. Tetu bina Chilenge ba chine mu Chilenge ba ni ba chunza ba chi chibangu chi ko mi pa ku china chito chi kicho chilup kadi twambila ko chi ha hubunena nangu chi twamu cha 7 hectares ba kwa sa université nous so kwa sa bya mujulu an to ambition sumunen kuna mwakuye kubwalo ukasa kumutumba ni bowoto yadi wamba ni twase université nu bangila no mo ni kala ni moyo mukol hadi bagadi bazola maquette dia kabi kuna mu amonato hadi maquette ko ku mbwani tetu badi baita bamba ku kwetu ko fukuntu arjolo ako ko kujimiya twenza mwabo ashadila biao bakwabu batungunuka kabidi boku reproduire no maquette ao chintu bwa chikala cha muku mafuwa di kumpala wambi ni monseigneur ngayenda na kumbana kuibagishani eshe bigenda abantu bako aba muchilengi bela habo maha bela kuchanza muntu ambwano bela chanza munko bubwani bamwambulisha koko asima wajijotu wanduenza kuchintu cha chimbi monseigneur kimwenze école privée mumeja commerçant to monseigneur mumanyini ndi muntu mungulumbu walkichiri wamba wambululu na tufokushiye kwetu anunungu katuyihetu lichintu chitu bashila bakwetwanya kimudi wakule nangu kimwenze bwende bwalumulwende to udi ubikila bana betu bonse kimudi mumbikila meme udi mumvishija kabidi kunekwe uni wewe ni yeye nudi babidi bansangi dile meme nangu we wamba kubisanji yeye ungambila vis-à-vis udi ungambile ni kadi hanu ikala nene ba professeur ba université nunu longa shi université ya kwa chana wa kuchile nunu lekela banganyi kikwenza bumumpende mema kumuitapa so ndi mwenza bumuntu muye kumuitapa muye kuitapa biebe bitu twambila na kupendeo ndi muye chine ni franga to mwanju kuyene chindi nachi jimanye jiji nachi kicha nchini muye kushi ndi mfilatu yenu kufuta to kadi nengala mufile chinya ngala ba mfuta moni china moyo kufile to suku wanyu contribution undi moyo kufile ndindo ngasho kuri satu hatu walki chindi nachi ngala yaso ambila ba apostol so ba ambila muntu vumuchubukela hashine chitu kutune chaguheshe so kadi chitu dinachi kitu tugoheshe chitu dinachi nchane tudine bukola ba mfumu wetu mudina dende juka muntu kujuka mema ngwambila hayi monseigneur ndingaje kuyakafile chindi nachi ndimanya ni muganda kubyanza ngayi ngafile hayi udi need kuta uyofile udi ni decision ya mukanda amarete uyofile udi ni madioto uyofile udi ni malata uyofile muntu yonsu file chidi nachi bwakwasa université waditungu kaji udi ntita we udi ni mayo bwalo ntita balabakane kaji muchilenga mu université mwina wedi menji bwani ense université bwa kumwambulisha ekuhanga uli ambila bakwakalonje chini bantite chini ni baji ni moyi mulenga bwani kwetuka kujimini kasaya kaya kumpala chilenge sinchine na bikolo mema china ngambeni anu bakwakalonje to bakwakalonje bons kulekela bantite mbakesa bakwakalonje bons mbabu bakwakalonje bons ni bantite mbadi mundamu ba twala bidibunabi twasa université bumundi hayi mutwala chimvo nachi tulomba mwana wa mulupa bwa district ya Chilenge divwanu ni baluba ngayapo kumwene mkwabo kumwene chisamba chikwabo to donc université wako bakwanga udi idi kumujima nya muville la chef lieu wa province kadi université wabo wa mu chivo district ngudi ahew bonsu ni ba kwa chaba niba kuba kwa Isumba niba kumyabi kumerod niba kukabeka mwanga niba kukatanda kwa Nshimba niba badia bons université wabo bobu nyewe unu batwala bidibunabi twasa université wa Chikuma munkachi musoko wabo wabalu
twasakidila twafikundekelu kwetuka kujimini chikijani kasala meme ndi mwetu mu chilenge chabudikimisani ndi wa mulushiba lwachunza wachunza lushiba ludiluika milungu kunshi nzala yakusuma wimba milungu wadi andi mwetu mu ndita ya wabini mulanga muri mwamba buni bini muchima babini mulanga ndita ngala kadi muchima ngashari kadi dingi kitet ndi wa kabimba ne kadi mamukendi ndi wansala mutoka ni mpoyo wa mwele ndi wakansa huila ni chibamba ngulungu ndi wakananga budi mwene mulumba ndi wakubatwila kundinga bahelela mulomba to ngakukoshi mulumba wetwa jebanganya yani kabong chefela Nestor tatu Nestor tujukwei mwabeu tujimuchilenga mbena kalubi kuluseka lwa hospital mu terrain ujiba hesha Université de Chileng kaje terrain ngwachini finalement terrain weu uvumu lomba bwani abomona mwakwasa université propre achala une université digne de son nom kabiga bintu ya benda baluwe ke objectif tu bonenda wa kwete terrain ujibune nakai ujini 7 hectares munena mwana ba kwela université anbo université wa kwenja ma salle de cours ma auditoire bintu bishirishila na ma bureau na ce terrain ya kwenza le pratique mais on simbikala no mwabe en abréviation unity unity woji mujimukayo bumpesha poko kishibwa comme administratif sur place tujini na académique le professeur Mukenji Mping washa juye ulongish même nji comme administratif moni muchilenge kama tu université to tujini institut supérieur ujibu basa mpinjeo ISTEM ke ujimo pinje kuji ICA momo ni tambe ni auditoire bwalu ICA ujukumu kong kulukalab kajimba loko kwasa auditoire munem kajibwa jine université ba ancien no configuration wa district da Chile to kutu université to muyeya kivu mwele menji bwani no presque tous les anciens districts et kajini ma université pinje kumbusha ancien district wa Chile kimu voye mo anta pende projet wa mukalomba bwani njimu sokwasa université mu centre wa Chile toi sakijila kuji monseigneur Stanislas Lukumwena bantu bakutoko kumpanda bana bonso ba muchilengi bakutwa mpanda njindo mukujwana betonso muchilengi wewe ukeba numero ya mukulumpa Stanislas njingutumina naye bwani mutu aichanza mutu ago chanza tuibaka université muchilengi tanda cha hubune nungu 7 hectares chinene na nkakumbana nkayenda to tumwambulisha hadi umanye uli wa muchilengi na shawe wa muchilengi to na shawe wa mon père na shawe wa monsieur l'abbé na shawe wa frère tumutu aimpanda wa kakesi wa $10 wa $20 bwana tubaka université chishala chitembelo ki anubwenda nkayenda to bwa mwana yonso wa chilengi mukulumpe nyoka bijimebinga mubulongesha mema jini vula makumyana ni chitem njimubanga depuis 1972 kiwinji mufuka mena muchilengi chitumaji kwanza mjimu kwa mabato nja ujunkolo mutata chabuchua nkanji na experience presque bantu bonso wa muchilengi mbama nkanji originaire wa mabe moi nkamuji feshi mwanzo wa bunu tab walu vula makumyana ni chitem l'année prochaine njim fete 50 ans yani fikala nzambi mwa kutulama nzambi jutulama eyo pinyo utuma kasala ka kwena ndo moto ngwa kwetuka kushimini kasala bwalme nji mukolele ku banduntu bon kasala wa kukela komitel amba me manjila mwajis kanyo haji chinjila mwaji mbikono wa meme kukela bwalo nji mwezela 6e primaire secondaire ku banduntu kumbuka ku banduntu kuye ku Lubumbashi
nguju muneni wako kukela mimi kwa ligilan munemu mulelele kuchika la tatu balgi mungandile dende jina mwabenda mushinga baga jana ga jumwa yi mwambambe mwaka yamba nyonye mema kwa baja zana wabaga yamba ngambile abutilumbu ngambile mudi mufika balelo abandi mwanda mwajibanga jigo mula kutu sangisa bose kaditela jabo mwabaluma balele baluma kibanema mwaluma mwaka bulo amwe wabaga loji mema mwaka la ngandumba bagalenga mwajibambu kazari wababi toto mwamugenga wachenda mubonda mwajibangangela byondo wabamuganda mwamwayilo ngatatu mwangale chaka bino wetu mulema wabaga yamba kaya mwaji mwana kalenda nsambu museka mapodongo tatu wangela jabyaga da muluma nyamawanyi kanyinda ndio abantu bayi tukwa matunga tezela bani kanyinda ngenzela zela bunyi kanyinda njibunyi bumbulo mujimbi mwana mulanga akayobola akajimba nindangala ganda tena mukajaji ngolo muchibangu wetu mbaka sambu nika pangula wetu mrika sambu mbaka pangula mshika wegelele jana matangu milongo yenu no amanya kanu vangi chinganda bamuleza domba bagaladi la domba kumai adingumba ngane mabana beto ayai kumba munemera mwabagai nonu bamambelele la no amanya kanu sagi bangumba nunu bweze jangumba mubongo mujango udi mukutama chimunda kumbe gelele mulanda mbujira la ndile bena byajiwaje bugadurenda ngumba kumbe gelele muho nyingala nyene jinga fanganyi wangela muyenga bagajana nganyi wansombele mujitumba luka silange mbele china muvanji wanshobwela mwati kimo mwanyi batata bagajana gelele lai mutoi ba mamu lai mutoi lai muyigi umbayi ndambile mwambamba kanto bilandu mugajana lelu mulala mwamuntu osomo muyakulala mwamwana mubongumbi tamuga mbomwele bibigo embele aboga ungembele wanyi kanyinda ndio abantu bayitu bambe tunga tezela zela kanyinda ngenzela zela bunyi kanyinda njibunyi bumbulo mujimbi ngabamba mwakubikila mukulu wachingulungulu wetu mukulu wakujanjira kwela mbonde twana tutegeta twashise kulonda ndabambila mwana mbalo mwangola musenga mwana kalanga muleza mwakati magambayi mwana nisonga limini kanyinda ntambwa boyi mukajana ngabamba mwakubikila mukajana walena swaga mwana kabwaga wa mujimino muluyana mwa mutombu chiku mwalumbayi munjingu bigila mugumo mwa mundinga mwa babisa lomba mwana wamwalela mwigila chondi chimwidikila mwishala ugogola myomba Galagala wagalele Kalinyale ni bagajane Kanu muna iti mwandaye wa mugazele Gabe mungu mutombo wakongu yomuhele kulo Nyaya mwatuleli chene mungu mwakagulagasa mutombo wabachilanda Katodi langunda chilanda kishala ushobola mwati Lala ansamba numwigala amba umuge Jikenga jan soku kumonji Njisanga jabana babantu Jikenga jan mwene mibalelu Njisanga jabashomere ni tuwafanyanga njinabu Jikenga ja muka jumusela kunubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele jikenga ja mwana mwena kasai njisanga ja bukwa bisambu jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja batrafika mu comptoir binsonji bya bena misambu mu kwimbalelo njisanga ja ba pasteur jisama dindi naji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogela kumbelo njisanga ja baloji mu chanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba Muntune atula byonsu bilinabi bakusumira moyi wenu